ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ezithinta ezedisk yakhona la eMzansi. Before nje ngihlale kodabeni ngicela ke nje mbukele ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphatheleke indaba ezisematheni, indaba ke nje etrendayo ezithinta ke idisk. Ngizoqala ke la ngendaba ke sematheni, indaba ke ethinta lapha iMamelodi Sundowns naye ke lapha uManqoba Mnqithi. iMamelodi Sundowns igcineke isivezile isizathu esenza ukuthi ke bemfake indlela lapha ucoach wabo yena ke uManqoba Mnqithi. iSundowns iveza ukuthi ke kulezi inyanga ezedlule iqembu labo alidlalanga ngalendlela ade befuna ukuthi ke lidlale ngayo. Babeke sebeveza ukuthi ke bona beyiSundowns baziwa ngokudlala ibhola elimnandi and futhi ke ibhola elihehayo, ingakho ke bazi baqanjwa igama ukuthi ke bafana ba style. Baphinde baveza ukuthi ke istandard sabo basetheke sabasezingeni eliphezulu, ingakho ke bemkhiphile uManqoba ngoba kuhlulekile ukufika ke kule standards ade ke besifuna beyiqembu. Injalo ke mbukeli indaba ke ethinta uManqoba Mnqithi, ngidlule ngelapha kwindaba ke ethinta uMabhuti Khanyeza ucoach wayo ke lapha iGolden Arrows. Kunendaba ke lambukele ivelayo indaba ke isematheni ukuthi ke uMabhuti Khanyeza usesulileke lapha esikhundleni sakhe sokuba umqeqeshwayo ke lapha iGolden Arrows. Akucaca ukuthi ke kahle kahle ingane ke uMabhuti Khanyeza esulileke lapha esikhundleni sakhe sokuba umqeqeshwayo ke iGolden Arrows, kodwa ke makhamba isikhathi ke makhona okuvelayo ngiyobuya ke mbukeli ngizokupdate. Ngidlule ngelapha kwindaba ke ethinta ucoach wayo ke lapha iKaizer Chiefs yena kuNazreddin Nabi. Kunendaba ke la evelayo lapha kwimedia yakhona ke Morocco, kuvela ukuthi ke uNazreddin Nabi ukuyilist ke lapha yabo coach abafunwa ke iRaja Casablanca. Baveza ukuthi ke iRaja Casablanca ifuna ku coach and ke uNabi usohlweni ke labo coach ongehleke eqoko lapha iyona ke iRaja Casablanca. Yizo-ke lezi mbukeli indaba kade nguphathele zona, indaba ke isematheni. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.